Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Ndabasuje kandi ndabifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda. Turi ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 mu 2022. Numwanya wa gahunda igaruka kuri amwe mu makuru y'ingenzi iri wavugwa mu binyamakuru n'ibitangazamakuru bya hano mu Rwanda ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi. Muri kumwe nanjye Jean Dodier Karinijabo mbahaye ikaze. Bamporiki Edouard yitabye urukiko ku nshuro ya mbere. I Karongi hari umumotari watewe icyuma bamwiba na moto. Abaminisitiri bakozwe n'isoni nyuma yo kugereranya uruhande rwa Uganda n'urw'u Rwanda. Naho hejuru ya kimwe cya kabiri cy'ubutunzi bwa Afrika ngo bwihariwe n'ibihugu bitatu gusa. Mbahaye ikaze muri izi nkuru zirambuye tugiye guhera i Nyaruguru aho koperative imaze imyaka hafi 3 yishyuza ingurane y'imitungo yayo yangijwe. Ikinyamakuru bwiza cyanditse ko koperative yitwa Abadatatirana ba Rusenge yo mu murenge wa Rusenge y'akarere ka Nyaruguru imaze hafi imyaka 3 kuva mu 2020 yishyuza ingurane y'imitungo yabo igizwe n'ibyuzi by'amafi byangijwe n'isuri ivanze n'igitaka byavaga mu muhanda Huye Kibeho ubwo wubakwaga na sosiyete y'Abashinwa yitwa Sino Hydro kuva mu 2020. Agaciro k'ibyangijwe ngo kangana na miliyoni 19,815 by'amafaranga y'u Rwanda. Perezida wa koperative Nzabonimpa Vianney avuga ko Sino Hydro ubwo yatangiraga kubaka umuhanda Huye Kibeho mu 2020 yayoboreye amazi n'igitaka mu byuzi bya koperative yabo birasibama amafarapfa andatwarwa n'isuri. Kuva ubwo basiragira mu buyobozi basaba ingurane kugeza ubu nta gisubizo barabona. Mu kiganiro umuyobozi w'intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice yagiranye n'itangazamakuru ari kumwe n'abayobozi b'uturere ndetse n'abibigo bya leta bikorera mu ntara, iki kibazo cy'iyi koperative cyagarutsweho. Meya wa Nyaruguru mu Rwanda Shyaka Emmanuel yavuze ko iki kibazo kizi kandi ko yagikurikiranye, yongeraho ko sosiyete y'Abashinwa yanze kwishyura ngo kubera ko ibyangijwe bitari mu mbago z'ibyigomba kwishyura. Ariko ngo akarere kandi iki kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubwikorezi RTDA kugira ngo bumvikane n'Abashinwa bishyura abaturage. Umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'amakoperative ku rwego rw'intara Ntaganda Abdul we yavuze ko icyo kibazo atarakizi ariko ko agiye kugikurikirana kugira ngo bakomeze bubake iyi koperative. Emile Baganizi umuyobozi mukuru wungirije wa RTDA ku murongo wa telefoni iki kinyamakuru cyagerageje kumuvugisha n'ibyakunda ariko n'ubutumwa bugufi yoherejwe ntiyabusubije. Koperative Abadatatirana ba Rusenge igizwe n'abantu 15, abagore 9 n'abagabo 6. Yari ifite ibyuzi 8 ariko kuri ubisigaranye 4 nabyo bifite amazi make cyane kuko umuyoboro uyajyana mu byuzi wasibamye. Nzabonimpa avuga ko barobaga amafi 2 mu mwaka bagurisha buri munyamuryango agahabwa amafaranga 160. Bamporiki Edouard yitabye urukiko ku nshuro ya mbere. Ikinyamakuru igihe cyanditse ko Bamporiki Edouard aho ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco yitabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge atangira kuburana ku cyaha cyo gusaba no kwakira indonke ashinjwa. Mu masaha y'igitondo nibwo Bamporiki yageze imbere y'urukiko rwisumbuye Nyamirambo. Ntabwo bizwi neza isaha yagereye mu cyumba cy'iburanisha kuko abanyamakuru bari bahari nta rumwe wigeze amuca iryera. Bamutegerereje hanze y'urukiko ariko baza gushiduka inteko iburanisha yinjiye basanga nawe yicaye mu rukiko. Mu gusohoka nabwo ntiyasohokeye mu muryango usanzwe ahubwo yanyuze mu muryango usanzwe ukoreshwa n'abacamanza gusa. Ubwo yageraga mu rukiko yari yambaye imyenda isanzwe y'ipantaro n'ikote by'umukara n'ishati y'umweru. Nta mwunganizi yari afite. Iburanisha ubwo ryari ritangiye Bamporiki yahise abwira umucamanza ko afite imbogamizi z'uko nta mwunganizi afite. Yavuze ko uyu munsi mu rugaga rw'abavoka ahari kuba amatora bityo ko umwunganizi watabonetse kuko yayitabiriye. Ntabwo byafashe umwanya munini kugira ngo inteko iburanisha yemere inzitizi zatanzwe na Bamporiki kuko iburanisha ryahise risubikwa ryimurirwa tariki ya 21 z'uku kwezi saa 2 z'igitondo. Icyaha Bamporiki aregwa cyo gusaba no kwakira indonke giteganywa kandi kigahanishwa ingingo ya 4 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa. Iteganya ko umuntu wese usaba utanga cyangwa wakira mu buryo bwari bwo bwose indonke yari yo yose kuri we cyangwa ku wundi muntu cyangwa wemera amasezerano yabyo kugira ngo akore cyangwa adakora ikiri mu nshingano ze cyangwa yifashishije imirimo ye kugira ngo gikorwe cyangwa kidakorwa abakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko hanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 ntiyazabaye amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa yakiriye. Iyo byakozwe kugira ngo hakorwe ikinyuranyije n'amategeko igihano kiba igifungo kirenze imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 ntihazabaye amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse yakiriye cyangwa yatanze. Bamporiki yahagaritswe mu bagize guverinoma mu kwa gatanu k'uyu mwaka ndetse ahita atangira gukorwaho iperereza ategekwa kutarenga imbibi z'urugo rwe. I Karongi umumotari yatewe icyuma bamwiba moto.
Ikinyamakuru Igihe cyanditse ko witwa Ndengera Faustin mu karere ka Karongi mu murenge wa Rubengera yatewe ibyuma n'abantu bataramenyekana bamwiba moto ifite plaque raga 304M byabereye mu mudugudu wa Kambogo. Amakuru iki kinyamakuru gifite ngo nuko uyu mumotari yaratwaye umugenzi bisanzwe bageze ahitwa mu Gashyushya hagati ya Ryabisine na Rwimpiri, uwo mugenzi amutera icyuma. Abandi bamotari bahageze basanga mugenzi wabo aryamye hasi avirira na moto yamaze kwibwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyarugenge Mukamana Marceline yabwiye ikinyamakuru Igihe ko nubwo abibyiye moto batarafatwa ko bakeka ko umugenzi Ndengera yaratwaye yaba bifitemo uruhare. Ati tukimenya amakuru umumotari twamujyanye ku kigo nderabuzima cya Rubengera bamwohereza ku bitaro bikuru bya Kibuye, ubu niho ari kuvurirwa. Yakomeje avuga ko umugenzi yahamagaye nimero ya motari wari umutwaye, bayitabye avuga ko nawe yirutse ahunga ibisamba akagwira igishyitsi. Abayobozi bageze aho yabarangiye basanze nta wari uhari, bongeye kumuhamagara babwira ko yageze ku kigo nderabuzima cya Rubengera. Babajije kuri icyo kigo nderabuzima basanga nta wigeze ahagera. Kugeza ubu inzego z'umutekano ziri gushakisha iyi moto n'abayibye. Uretse ubu bujura bwa moto mu murenge wa Rubengera hamaze iminsi hari ikibazo cy'ubujura bwo gutega abantu no kubambura amafaranga ndetse na telefone. Abaminisitiri bakozwe n'isoni nyuma yo kugereranya uruhande rwa Uganda n'urw'u Rwanda ku mupaka wa Gatuna. Abaminisitiri bakuru muri guverinoma ya Uganda barimo ubwikorezi General Katumba Wamala ngo batunguwe kandi bakorwa n'isoni nyuma yo kwitegereza ukuntu uruhande rwubatswe vuba rwo ku mupaka uriho wa Katuna rutangiye kwangirika mu gihe uruhande rw'u Rwanda rusa neza kandi rukabungwabungwa neza. Abaminisitiri ngo batangajwe n'ukuntu uruhande rwa Uganda rutangiye kwangirika n'imirimo yo kuvugurura itaratangira bagereranyije n'uruhande rw'u Rwanda rushashagirana kandi rubungwabungwa neza. Nyuma yo gukorwa n'isoni abaminisitiri barakaye babaza ba nyiri ikigo Amugoli General Enterprises Limited, isosiyete y'ubwubatsi yegeranye amasezerano no kuvugurura umupaka uriho wa Katuna, impamvu bananiwe kurangiza imirimo no kubaho barangije aratangiye kwangirika. Nyuma yo kumurikira ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro icyiciro cya mbere cy'imirimo cyatwaye miliyari 10 z'amashiringi mu kwa gatandatu umwaka wa 2020, iyi sosiyete muri uwo mwaka yakiriye andi miliyari 6 z'amashiringi yahawe na guverinoma ngo itangire icyiciro cya kabiri cyo kuzitira muri No Man's Land, ubutaka butagira nyirabwo hagati y'ibihugu byombi, no gushyira kaburimbo mu muhanda na parking nk'uko iyi nkuru ya Uganda Radio Network bivuga. Kugeza ubu ari ku icyiciro cya kabiri ngo ntikiratangira. Rwiyemezamirimo ntararangiza gushyira kaburimbo muri parikingi kandi aracyakingurira umuhanda imodoka zijya mu Rwanda. Minisitiri Rebecca Kadaga ushinzwe ibibazo by'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, Katumba Wamala ushinzwe imirimo n'ubwikorezi, Jim Muhwezi ushinzwe umutekano na Rafael Magezi w'ubutegetsi bw'igihugu bakoze uruzinduko rudasanzwe ku mupaka kugira ngo bakore iperereza ku mpamvu imirimo itaratangira nubwo hashize imyaka myinshi yatanzwe isoko. Uruzinduko rudasanzwe rukomoka ku cyemezo cy'inama y'aminisitiri cyo ku itariki ya 25 z'ukwa karindwi muri uyu mwaka, aho abayobozi ba leta bagaragaje uburakari kubera gutinda kw'imirimo nta mpamvu. Igihe bari ku mupaka rero aba bayobozi ngo banatunguwe no kubona n'igice cyamaze gushyirwamo kaburimbo cya parikingi gitangiye gusaduka. Bibajije kandi impamvu ibiro by'umupaka uhuriweho One Stop Border Post hari aho biva ku buryo amazi amanuka ku nkuta ndetse no ku gisenge. Bivugwa ko mu burakari abaminisitiri badukiriye nyiri Amugoli General Enterprises Limited kugira ngo asobanure impamvu imirimo itaratangira kugeza magingo aya. Rwiyemezamirimo yasabwe gusobanura ikiri gutera gusaduka k'umuhanda hamaze gushyirwa kaburimbo n'imirimo yose itararangira. Abaminisitiri bavuze ko uruhande rwa Uganda rw'umupaka ruteye isoni mu gihe uruhande rw'u Rwanda rwa Gatuna rwuzuye kandi rusa neza. Mu gusubiza ba nyiri Amugoli General Enterprises Limited bayobowe na Engineer Robert Joseph Oriono Eyatu bavuze ko icyateye gusaduka ku gice cyari kimaze gushyirwamo kaburimbo ari ukongera gufungura umupaka muri Gashyantare uyu mwaka. Bavuze ko umupaka wongeye gufungura amakamyo agatangira kugenda kuri kaburimbo yari itaragira imbaraga. Bavuze ko amakamyo yatangiye kwambuka kuri kaburimbo nyuma y'iminsi 3 ishyizwemo aho kuba nyuma y'iminsi 28 isabwa kugira ngo ibe ikomeye bihagije. Abayobozi b'iki kigo bahise basaba andi mezi 6 yo kurangiza imirimo isigaye. Abaminisitiri bemeye guha rwiyemezamirimo amasezerano y'inyongera y'andi mezi 6 kugira ngo arangize imirimo kandi akosora intenge zigaragara mu cyiciro cya mbere cy'imirimo yari yararangije. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage bari guhunga bavuga ko ari gutegurwa imirwano simusiga hagati ya FARDC na M23. Bamwe mu baturage bari guhunga ibice byo mu burasirazuba bwa Kongo byegereye Uganda ku mupaka wa Busanza ahitwa Kitagoma, bakavuga ko bari kureba imyiteguro iri gukorwa n'ingabo za FARDC ikabereka ko imirwano hagati yabo na M23 ishobora kuba isaha iyo yose kandi izaba ari simusiga, bityo bakaba bari gukuramo akabo karenge. Radio Ijwi ry'Amerika yavuze ko yabonye ibintu biteye urujijo kuko bamwe mu baturage bari guhunga bava mu nkambi ya Nyakabande abandi bagatahuka bajya muri Kongo. Abinjira muri Kongo baravuga ko badatahutse. Umwe mu bagore ati twabuze amahitamo kuko badusabye kujya mu nkambi ya Nyakabande cyangwa tukajya iwacu muri Kongo.
ubu ngiye gufata abana banjye nibanyemerera ndahita ngaruka noneho njye mu nkambi ya Nyakabande. Kuri ubu ngo abahunga baravuga ko nubwo hashira umwanya batumvise amasasu hari ibikorwa by'imyiteguro ya gisirikare cyane cyane ku ruhande rwa leta FARDC, ariko bakanumva amakuru ko no ku ruhande rw'abarwanyi ba M23 bari kwitegura kandi ko imirwano Israel yose ishobora kubura. Umuyobozi w'umupaka muto wa Busanze Emmanuel Ndekezi mu Rufumbira ati abari guhunga ntabwo ari abegereye umupaka. FARDC yerutse gutangaza ko izakora ibishoboka byose ikisubiza Bunagana mu gihe M23 yavuze ko bitashoboka ko yamburwa ku gace. Iti tuharekure tujye kubahe tubeho nta gihugu. Ni mu gihe impande zombi zitari zerutse gucakirana. Kuri ubu impungengeri zose ko n'uyu mupaka wa Busanza wafungwa mu gihe Bunagana yimaze amezi asaga 3 mu maboko ya M23. Uburayi bwitambitse umushinga wa Uganda na Tanzania wo kubaka umuyoboro wa petroli. Inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yasabye Uganda na Tanzania guhagarika iyubakwa ry'umuyoboro mugari wikomoka kuri petroli uhuza ibi bihugu. Abagize iyi nteko basobanuye ko uyu mushinga wagizwemo uruhare n'abakuru b'ibihugu byombi ubangamira uburenganzira bwa muntu kandi ngushyira mu kaga ibidukikije. Baboneyeho gusaba ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kudaha inkunga yo gufasha Uganda na Tanzania kubaka uyu muyoboro. Ni ubusabe bwatewe utwatsi n'abagize inteko ishinga amategeko ya Uganda basobanura ko bushingiye ku makuru atariyo kandi ngo buvogera ubusugire bw'ibi bihugu. Perezida w'inteko ya Uganda Thomas Tayebwa yagize ati uyu mwanzuro ugamije kudindiza gukomeza umushinga w'ikomoka kuri petroli na gazi wa Uganda n'iterambere ry'ubukungu n'abaturage, ugaragaza urwego rwo hejuru rw'ubukoroni n'imyumvire y'amatsi bihugu ku busugire bwa Uganda na Tanzania. Tayebwa yaboneyeho no gusaba inteko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kwisubiraho kuri uyu mwanzuro ikubaha ubusugire bwa Uganda na Tanzania n'uburenganzira bwabyo ku mitungo kamere bifite. Uyu muyoboro wahawe izina rya East African Crude Oil Pipeline uzaba ufite uburebure bw'ibirometero 1445. Byateganyijwe ko uzuzura utwaye amashiringi ya Uganda tiriyari 14. Perezidansi y'Uburusiya yo yateye utwatsi iby'umugambi wo kwivugana Perezida Putin. Umuvugizi wa Perezidansi y'Uburusiya Dmitry Peskov yahakanye amakuru yatangajwe n'ibinyamakuru yuko haba hari umugambi urimo gucurwa wo kwica Perezida Putin. Ayo makuru yatangiye kumvikana kuwa gatatu ushize anyuze ku muyoboro wa Telegram nyuma yandikwa mu kinyamakuru cyo mu Bwongereza cyitwa The Sun. Byavugwaga ko igitero kuri Perezida Putin cyagombaga kugabwa ku modoka ze zirimo kwerekeza aho atuye. Ubwo yabazwaga niba ayo makuru afite ishingiro, umuvugizi wa Kremlin mu ijambo rimwe yabwiye ibiro ntaramakuru bya leta TASS ati oya. Nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda, amakuru yo kuri itariki ya 16 z'ukwa 9 2022 twesoreze kuri ivuga ko hejuru ya kimwe cya kabiri cy'ubutunzi bwa Afurika bwihariwe n'ibihugu bitatu. Hejuru ya kimwe cya kabiri cy'ubutunzi bwa Afurika bugenzurwa n'ibihugu bitatu gusa nk'uko bigaragara muri raporo ya Africa Wealth Report y'uyu mwaka yasohowe n'ikigo ngishwanama mu by'ishoramari cyo mu Bwongereza Enrand Partners ku bufatanye n'ikigo cy'ubutasi mu by'ubukungu cyo muri Afurika y'Epfo New World Wealth. Afurika y'Epfo miliyari 651 z'amadolari, Misiri miliyari 307 z'amadolari, Nigeria miliyari 228 z'amadolari. Uyu mutungo wose hamwe ungana na tiriyari 1 na miliyari 800. Ibi rero bivuze ko ari 56% by'ubutunzi bwose bwa Afurika bungana na tiriyari 2.1 z'amadolari. Ibihugu bya Maroc na Kenya bifunga urutonde rw'ibihugu bitanu bya mbere ku mugabane wa Afurika hamwe n'umutungo bwitungana na miliyari 125. Ikindi kikaba gifite miliyari 91 z'amadolari, no kuvuga igihugu cya Kenya. Dominic Volek, umuyobozi w'itsinda ry'abakiriya bigenga muri Hanran Partners, muri iyi raporo yagize ati urebye ku isi hose Afurika y'Epfo, Nigeria na Misiri biri mu bihugu 15 bya mbere mu bijyanye n'iperereza rya Hanran Partners ryo mu mwaka ushize. Afurika y'Epfo yari ku mwanya wa 5 ku isi yose aho yiyongereyeho 38% mu 2021. Nigeria ku mwanya wa 7 hamwe na 15%, naho Misiri kaza ku mwanya wa 14 hamwe na 25%. Mu rwego rwo kwerekana uburyo ibihugu bikize cyane bigira ingaruka ku mutungo rusange w'umugabane, mu myaka 10 ishize Afurika y'Epfo, Misiri na Nigeria byagize umuvuduko muto w'ubwiyongere bw'umutungo bwite wo munsi ya 12%, munsi ya 23% na munsi ya 27%, bitera igabanuka rya 7% ry'ubukungu bw'umugabane wa Afurika kuva mu 2011. Afurika y'Epfo ituwe n'abaherwe batunze miliyoni z'amadolari bakubye inshuro zirenze 2 kurusha ibindi bihugu bya Afurika. Nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda, ni no kuri iyi nkuru irebana n'ubutunzi bw'umugabane wa Afurika nzorejeho ayo twe twabateguriye kuri uyu munsi. Ndabararikira gukomeza kureba n'izindi video ziri kuri uru rubuga. Mugira amahoro y'Imana. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru.